Isimamkele ke bangcwele eseza ngaphambili haleluya tata ngicela uze ngaphambili haleluya ngokusithoba nje okukhulu haleluya ngicela siphindele ngoma bangcwele eseza ngaphambili in Jesus name amen. Umlilo Jesus. uThixo ufuna ukwenza odwa uSathane wenze yakhe ibodwa. Hallelujah. Abonge igama lenkosi. Ndinibusile kanene nonke. Ndinibulise nonke ngegama likaYesu. Ngicela
abathethelelwe izono amengenyawo bakwazwa haleluya kakhulu. Hallelujah! Abathethelelwe izono. Hallelujah! Izono zabo ezihlanjiwe egazini lenkosi. Jesus. Uthi nami uyongithwala. Uthi nami uyongithwala. Uthi nami uyongithwala.
verse nje linye nje umuntu nje angayifunda nje but inhloso yami nje haleluya 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 ngicela ngikhanifundele nkosikazi izofundisa amaphetha ngoma Isa Sabda uyaphi lo hayi simtshalo umntana chapter 4 verse qala nje verse 1 Kila ncwadi kaYohane chapter 4 verse 5 Isihloko sithi umsamariyakazi verse 1 Ithe ngoko inkosi yakwazi ukuba abafarisi bavile ukuba uYesu ugqithisile kuYohane ngokwenza nokubhaptiza abafundi Nakubeni ke uYesu ngokwakhe ebengababhaptizi bekubhaptiza abafundi bakhe Yalishiya yona elakwaYuda yabuya yaya kwelaseGalili 4 Ibimelo ukuthi icande kwelamaSamariya ifike ke emzini welamaSamariya ekuthiwa isikare ne kufuphi nomhlaba awathi uYobi wawunika uYosefu unyana wakhe 6 ke kaloku umthombo kaYakobi ubukhona utheke ngoko uYesu ebulalekile kukuhamba wahlala enjalo phezulu komthombo ilixa ngathi belile lesithandathu 7 kufika intokazi yelaseSamariya isiza kukha amanzi athi uYesu kuyo ndiphe ndisele 8 kuba abafundi bakhe bebemke baya kuthenga ukudla emzini apho ithi ngoko intokazi engumsamariyakazi kuye uthini na wena ungumYuda nje ukuba ucele into eselwayo ndingumsamariyakazi nje kuba akanabudlelwana amaYuda namaSamariya 10 akayibantu haleluya khawuthandazeke ngegama likaYesu Baba ngegama kaJesu Kristu waseNazaretha Moya Ngcwele uNkulunkulu wethu onamandla Jehova namkhonzi wakho sizawuthetha ngezwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele thetha ngayo inkosi vula inhliziyo zethu sive izwi lakho lidala into entsha khupha konke uNkulunkulu okungaphakathi wethu uthi umkhonzi wakho uma kukhona okungaphakathi wena unandayo ohlala kodwa Nkosi ukuze ukwazi ukuhlala kufuneka kuphume okungaphakathi kuzohlala wena sincede ke Nkosi sizawuva izwi lakho uNkulunkulu libe nendawo yohlala luzinze sifundiseke ngenxa yezwi lakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen haleluya uma ujonga nje uverse 6 ithi phayana ke kaloku umthombo kaYakobi ubukhona haleluya ithi nje umthombo kaYakobi ubukhona haleluya then kubonwa uJesu because wayeseluhambeni haleluya njengoba seluhambile nje eseluhambeni wahamba umhlaba omde kungekho manzi waze wahamba wafika kule ndawo ibinomthombo iBhayibheli lithetha ngawo lithi ubukhona kumthombo ekubulalekeni kwakhe wafika endaweni enomthombo wahlala haleluya
Malibonge igama lenkosi. Ufike wahlala endaweni enomthombo uJesu. Ngeze ngithethe kakhulu. Hallelujah. Kanti ngexesha Jesu ehlala endaweni enomthombo, one noma bese kufike intokazi yela maSamari. Alibonge igama lenkosi. Because xa kuthethwa lithi athi xa ethetha umSamaria uthi akukho budlelwane between uJuda noSamari. Because umSamaria ebengalazi ukuthi njengoba uJesu esequleni liqulela likhona kudala. Ukhayisa ngomthombo owenziwe umthombo womayo. Kanti ngexesha ezohlala phezu komthombo womayo ungumthombo ngomiyo Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Nanamhlanje inkosi yoxolo insikelele uba sebhizi imithombo yomayo. Bonke abantu abasalayo koluselo lwabantu baphindele emthonjeni. Kodwa abantu abakhangela umthombo ongenakomo ongabonwayo ngumthombo ongomiyo. Hallelujah. Elithi iBhayibheli ngoba lo mthombo lona kuyabonakala ukuthi bekunomthombo ofihlakele kuThixo. Umthombo ongenakoma. Baza abantu banikwa imithombo yomayo. Yilento ufumanisa ukuthi even uIsrael wayesela kuselo lengqondoga kodwa babephinda bancane kanti bekunamanzi ebebalandele bengabonwa ingqondogo yayingabonwa evele ayavela ngexesha lohambo likaIsrael kanti ayikhona kodwa uXesa ethetha ngaye ityhila lo Jesu lendaba uthi bonke abasela koluselo because uthe xa ethethe emveni koko uthi nonke nisela niqhayisa ngequla elibuya lome kodwa likhona iqula ebeyawuthi umuntu umesela kuye ngabaphinde ome iqula lawusukela uthi umuntu umesela kulo ibe liqula elimpophozela obomini obungunaphakade. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy to be praised. You deserve the best. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy to be praised. Hallelujah. Lord, you're worthy to be praised. Funa ukhangele ukuthi usela ndawoni. Funa ukukhangele kakuhle ukuthi le mihla yonke yiphi le ndawo usela kuyo. Usela kweyiphi indawo mhlawumbe usela endaweni ophinda umncane kodwa uqwathaselayo. Kodwa benifuna ukhangele kakuhle ukuthi yeyiphi le ndawo usela kuyo. Because umSamaria umeza uguquka kwakufleka Jesu abekhona. Hallelujah. Endeke kabikho Jesu akayazanga umSamaria ukuthi ukutreke wrong. Up until kufika uJesu phezu kwequla azo introduce iqula elingabona naba bantu besela baphinde babuyele babuye bancane. Kodwa khona iqula lasungulwa kunequla lasungulwa kudala elithi iBhayibheli xa kusungulwa lequla mamela Nkosi yami kwaba kade liqula lamanzi ngoba lana lequla lamanzi yayiliqula elalivezwa ngomthombo kaDavide kwavezwa umthombo endlini kaDavide kwangengumthombo wamanzi kanti ngexesha ngathi ngumthombo wamanzi ibingekuwo umthombo wamanzi
wakuthi abantu babesela kuwo baphinde babuye bancane kodwa yayingumthombo wegazi waseCalvary. Isono zami zixolelwe, ngike ndahamba uzithandela, ngike ndaphila intando yami, ngike ndacinga izinto ezingenathixo, ngike ndenza izenzo ezingenathixo, ngike ndathetha ngendlela engenathixo, ndenzelwe inceba. Yathi kanti ndiphezu kwequlu andinqayise ngequla kwange ndingaye ezulwini noba bendingena emnyangweni wencawa, kwakungathi ngaye ezulu kanti andazenanga naye, kodwa kwafuneka azovezwa lo Jesu, because xa evezwa lo Jesu kwatshitshisiwe. Umevela uJesu empilweni yomntu, uvela uJesu empilweni yomntu noba becinga ukuthi uphilile kanti ufile. Uma besevela lo Jesu, Nkosi yami, uvela yena, ndaqala ukubuyela kuwo, ndazibona ukuthi kanti ngilimele, beningazazi ngoba kuzovela umuntu umsamariyakazi equlini akayazanga ukuthi uyaqhayisa, kanti ayiyo nto inomsebenzi ebefanele uqhayisa ngayo le, ngoba baphinde babuyele kuyo. Kodwa yinye into ebefanele uqhayisa ngayo. IBhayibheli xa lithetha kuMateyu chapter 54, chapter 6 verse 54, lapha thetha kwayo kule same chapter, lithi iBhayibheli xa lithetha khona uthi lo uyidlayo yaminyama alisele lamigazi unobomi obungunaphakade, athi yaye ndiyakumvusa ngomhla wokugqibela. Kunequla ekuselwa kulo, ihlabathi alilazanga leli qula, nangoko ihlabathi liyatshabalala. Endlwini yezikhungo kuyatshatyalalwa because alikafumaneki leli qula, noma kuthethwa ngalo ngezwa abantu beyiqonda, still abayanga kulo, abangenanga kweli qula, kodwa kuyangenwa. Haleluya! Shumayela ukubuya kwenkosi, shumayela uvuko lwabafileyo, shumayela umgwebo ozayo. Likhona izulu nesihoko sikhona. Shumayela uvuko abangcwele lwabafile, abafile basaya kuvuka, banendlebe yokumamela besemangcwabeni yokukhala kwexilongo. Lalela le ndaba ukuthi iziswe ngesisa uJesu, iziswe ngesisa, iziswe ngesisa, indaba yobabalo, it is for mahala sakwayo, iziswe ngesisa. Akukho mntu ukhupha nesenti ngayo, kodwa babekhona emnqophisweni omdala, babengangeni nje kodwa khona uhlobo babengena ngalo. Nalona uqhayisayo womSamariya ibingenguye womnqophiso, kodwa uthetha indaba eyodwa, uthetha nowomnqophiso, uthetha nendoda ephethe umnqophiso, uthetha ngendoda engayazi ukuthi izointroduce umnqophiso omtsha. Haleluya! Mighty Jesus. Iyabuya inkosi, abantu basehlela amanyaleni wabo, inkosi uJesu iyabuya. Abantu benza into zabo abazithandayo kodwa inkosi iyabuya. Mamela abangcwele, uThixo kwexesha lokugqibela ubuhlungu kakhulu ngenxa yehlabathi elikude kunaye, ubuhlungu uThixo kakhulu, kodwa amehlo akhe asejonge enqalweni. Shumayela uvuko abangcwele, ukubuya kwenkosi. Le ndaba ingoku ebomini bomntu ingoku, ungathi ngomso ungaqhayisa ingongomso, because nongomso uyoyika, ungomso unexhala, because akasazi isigqibo sikaThixo. Ungomso uyoyika, ungomso ungonyama ingongomso. Lungisa indaba yakho. Umesefika umSamariya, uhlangene nenkosi, waqhayisa ngento engathi ndiyakudala, kanti uqhayise ngento eyomayo, ngoba leli qula ibiliqula elomayo. Onke amaqula asesandleni zabantu ayoma, kodwa kunequla laseCalvary elingumi, iqula leminyaka, iqula elivula indlela, iqula elimile, elilisango lokungena. Ngaphandle kwaleli qula likwisango lokungena,
kwathi isango lethu lokungena leliqula linguJesu igama lakhe. Baye gethe ngizothetha kulo mnqophisi omtsha because xa kufika umnqophisi omtsha siqale sabona kushunyayela. Emnqophisweni omdala kushunyayelwanga kodwa emnqophisweni omtsha sibone kushunyayela. Sibone into ebesenziwe emandulo, bekunamadini ebesenziwe befola, kube nedini lesono, kube nedini letyala, kube nedini lomnikelo, kube nokudla kwasemlilweni. Oxa uyijonga yonke lamadini kunohlobo oluthile lamadini mamela. Ibingendlu only kaJuda, singangenanga thina singengaba bomnqophiso. Kanti ngexesha khona amadini uThixo usungula umnqophiso wenhlaka zonke ukuthi zingene. Xa zingene ezinhlaka zingeke zisangena, xa zingena ziqale ebuhlanti kodwa xa zawungena zizawukhangela iGolgotha zibe seziyangena. Ziyinzala yaseCalvary, ziyinzala yaseGolgotha. Haleluya. Singaba umnqophiso omtsha, siphume emnqophisweni, siphume ephangweni, singaba sehlangothini. Haleluya, 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 haleluya. Mabesenziwe izinto anzazi besenziwa njani, kodwa ubufumanisa ukuthi xa besenziwa bekhetha indlu nendlu, bekhetha indlu nendlu, ugcwalisa wonke uhlanga lakwa-Israyeli, bonke abasemnqophisweni bebengeniswa kule nto. Haleluya. Andizawuvuyisa uThixo uze uve emveni koko kuthiwa sive iBhayibheli sithi xa lithetha sambona uAaron etawugqiba ukuyityatyha inkunzi yenkomo nenkunzi yegusha, lithi waqatha xa elithatha igazi, walithatha igazi walifehla waqaba izibingelelo, wenza zonke izinto kodwa xa buyela. Haleluya. uMose siya kuAaron ukuthi enze izinto nakuye. Uqala wathi xa ezaliqaba kuAaron wakhangela indlebe yakhe yase-right, akayiqaba kuye kodwa wakhangela isithunzi sendlebe yase-right, wayibeka esithunzini sasendlebeni yase-right. Wathi wawugqiba wemka wakhangela inzala yakhe, wakhangela oonyana bakhe uAaron, wathi bajonga oonyana bakhe uAaron wakhangela indlebe yase-right, wafika isithunzi sendlebe yase-right ikwidirection ethile, wakhangela igazi wabheka esithunzini sendlebe zase-right. Haleluya. Wabeka khona, wawugqiba wabuya wakhangela ubhonzi wakufaka kubhonzi, wathi wawugqiba Nkosi yam wabheka enyaweni wabheka kweni, wathi agqiba uqaba lithi iBhayibhile kwahla umlilo emazulwini. Thekade ayiphelanga, kwahla umlilo ayiphelanga kulo, ayiphelanga kodwa besefika amandla kakhulu. Ayiphelanga makusahla umlilo, waxa usahla umlilo ngoba sesenziwe zonke izinto, ziqwangcisiwe, kwenziwe konke, naba bangcwalisiwe abaLevi bagqityiwe, lithi wehla umlilo wahla lonke idini elikhona. Haleluya. Wakhotha konke. Mamela ke thina singaba seCalvary, siyinzala yamazulu, kwadinga indoda ibese, yadinga ukuthi ihlutywe, yadinga ukuthi ikhululwe, ikhululwe neye ngaphansi yokugqibela. Yathi bagqiba uyikhulula yagcina ilanga, yathi ilanga ngeke simbone nje, ngeke simkhangele elolu hlobo akilo. Yacima ilanga, sebemhlubile yonke, sesithwelisiwe isithaba sameva, sebethiwe sedlakahlaka, akusekho ndawo ingekho hlakahlaka, seliphumile igazi namanzi. Singaba umnqophisi, singaba seCalvary, siyinzala yamazulu,
ngikudelela indaba yosizo noma ukhona emhlabeni uphile kanzima khangela indaba yokufa kwendoda uthi ife endaweni yami ukuze ngiphile endaweni yami kufe yona yodwa ukuze kuphile mina incamo bayubomi ukuze kuzuzeke mina uthi benilahlekile mfunyenwe bengifile mfusiwe bengaboni ndiyabona ufundu isibona sikhona kufundu akazugweba uThixo akazudlala ngenxa yomuntu owafa uThixo babona bebhutyuza besenza into zabo ngenda xa nthetha one njengoba nisindisiwe ndabhadla ngiyazazi apho ndifuna khona na doubt angidoubt apho ndifuna khona and ndiyayazi indawo yami inye kuphela kuba xa sekuphela ubomi bami lohlangana noThixo kuphela akekho omnye ke enza uhlangana naye ingenguyo sithandwa sami ongenguye benkade ngibulalela yile nto ufumanisa ukuthi ndimamela izwi lithethwa ndivile hlathethwa uMose encwadini yedumiso 90 athi sifundise ukuyibala emihla yethu sifundise ukuyibala ngoba abantu abafunda ubala imihla yabo bayazazi ukuthi balundwendwa abanaxesha emhlabeni kodwa sifundise Jesu befa asivanga ne-obituary yakhe asivanga i-obituary yakhe uDavid asivanga nomyolelo wakhe kodwa inye into esiyazi ukuthi xa wayephambi kwaboni bezamoncoza sazi into ethi qala ithi iBhayibhile wathula bathi xa bemqambela amanga bethethe izinto ongayinithi iBhayibhile wathula akubangakho nto ayithethayo lithi wathula babe sebemkhupha bayombeka endaweni ethile umesefike kwindawo ethile kwangesekho nto yayinoba sathethwa because ukuthula kwakhe bexela ukuthi izimangalo zonke unazo and xa befuna ukukhululelwa lithi iBhayibhile bathi mabakhululele uBarnabas singenile thina singabomnqophisi ngamanzi lana mpompozile ebomini obungunaphakade kunequle elichayo bakhona endlini yenkosi bahlele emaquleni achayo but namhlanje senzoxela ukuthi noba uhlele equleni elichayo kunequle elingabonwa kunequla elimpopozile ebomini baninzi babona amaqula achayo kanti kunequla esebukhoneni bukaThixo elingatshiyo kunequla laphezulu kunequla laphezulu endaba bebesele emanzini asele emanzini kodwa sisele egazini selanga thina emanzini kodwa sisuke sasele egazini lapho lithi iBhayibhile emveni kokusela kwethu egazini kanti siyobamba ubomi lamaxesha okugqibela lawe sikisile siphanziso elabonwa limile endaweni engcwele kwexesha lokugqibela lokudeleleka kaThixo bangcwele ndawushumayela if it means ufuneka ndiyoba behind bars kulungile kuba ngafuneka ngihamba bheke emangcwabeni kulungile as long izawube ndithetha into izulu lingqinela sikizila siphanziso
elingene ebandleni. Hallelujah. Elixa selingene ebandleni ufumanisa ukuthi nemorphis yakwazi uoperate endlini enkosi. iGomoro neSodom ngelixesha kuthiwa indlu kaThixo iGomoro neSodom ilapha. Libe iBhayibheli lisithi iGomoro ukutshakwa neSodom it is because of isini esinye esilala nayo. Lalelani bangcwele, uThixo udale indoda wadala umfazi kuphela. Kodwa abantu abazawushumayela kulamaxesha okugqibela nabazawuma kuzawuma amadoda azawuma njengamadoda akudala ngasekho emhlabeni. Abantu abazawuma kuzawuma abantu abathi xa bemayo baqote ngenxa yoThixo abamaziyo noThixo othetha nawe. Ungahambi noThixo ongathethiyo nawe. Ubangabe uThixo akasathethi nawe yazi ukuthi nguwe osuke kwiposition. Akangomuntu oluvukela izwi lakho ubhinqile esinqeni sakhe inyaniso. Unyanisekile uThixo. Akafani nabantu, akafani nonyana nentombi zabantu. Mhle bangcwele ukodlula onyana nentombi zabantu. Unamandla uyabadlula abanyusa insimbi. Engawushumayela kwelixesha likhona emhlabathini ngendlela ethile uzozondwa. Mamela kulungile ukuzondwa. Ixesha lethu emhlabeni alinintsanga. Ungakulinge uvumele ukuthi uentertain abantu abe uthi xa ngazukiseki. Kulungile ukuthi bakunyathelele phansi because iBhayibheli lithi niyothiyo lihlabathi ngoba lizange lithande mina kuqala. Inkinga yakho kokufuna uthandwa ngabeyoni while usebukhanyeni. Abantu abasebumnyameni bayakufuna ukukukhanya kwakho kodwa nawe usuke ekukhanyeni ubheke ebumnyameni ngeke banqwenele ukuza kokukhanya kwakho. Uyisimanga uJesu umuntu ohamba noThixo siyathandaza. Umuntu oqabanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Kungabi na awamzuzu uzazi ukuzungoni. Mamela xelela uThixo ukuthi Nkosi gcina inhliziyo yami ekoneni. Nkosi ngiyathandaza, ngithandaza ngenhliziyo yami ukuthi uyigcine ingoni. Siyathandaza zonke izinto ungaba nazo akunamsebenzi but kukwinto eshota kakuhle kushota intando kaThixo. Ayikho into elithi eshotayo kuwe. Zikhona izinto ezinye ungazi-organize zibe khona but kube ngathi ukhona endleleni yenkosi kodwa kapheleli kodwa kushota intando. Kushota intando kaThixo. Kushota intando kaThixo kuphela. Kushota intando kaThixo. Sithetha ngomuntu ongasoze akushiye. Sithetha ngomuntu noba ngaba kunobugqubusho okhelwe bona ubumenemene indoda engasoze ikushiye. Hallelujah. That is why abahleli kuyo iBhayibheli banika isithembiso sokuthi noba ngaba kungezintshaba zisiza zininzi zihamba ngendlela enye bazakohlukana ngezisixhenxe because kukho isandla esiphezu kwakho. Kunesandla esiphezu kwakho. Uba kukho isandla esiphezu kwakho mntakababa mamela awudingi ukusilumkela. Awudingi ukuthi anawuhlala nabathakathi. Udinga uhlala nabathakathi futhi ungamacengi because kukho isandla esiphezu kwakho. Abantu abahamba noThixo nabantu abaphezu kwesandla abakwazi uthakathwa because kunamandla omlilo aphezu kwempilo yabo. Elivangeli silishumayelayo livangeli lingumlilo odlayo. Hallelujah. Lingumlilo odlayo. Lalela xa siqala uthetha ngalo namadimoni nabenzi bobubi bayathuthumela namadimoni abanamanwele. Seku Tamama Hey mhlawumbe ungekayinyatheli ngokuphelela iklatshi yakho.
mhlambi clutch yakhe ibe half position but uthi uyinyathela ichona maybe clutch ibe ku half position but idinga ukuthi uyinyathela ichona uzawuvela uma uqala inyathelo utshona uzawuvela uba wayekade waqala waphakamisa ngoba ufiswe endima eminyango onqonqoza kodwa walivula ucango wangena wathi ndohlala endlini nawe kodwa kadlanga nawe kodwa siphakamisa isisi because kukhona lapho ungekafiki khona and njengoba ungekafiki kule ndawo ufanele ufike khona insizalo sakho umuntu wakho angaphakathi uyakuxelela ukuthi vele ndasiphakamisa isandla ndamvulela ukuthi angene wathi ezwini lakhe uyodla nami ndodla naye hallelujah but still akadlanga nami adlanga naye khangela kakuhle ubhinqinyalisi khangela kakuhle isenzo sikuye khangela kakuhle ubanjwe izinto ezingenamsebenzi abanye babanjwa ngamachuku into ezingenamsebenzi abanye bayakwazi ukwahlula into ezinkulu bahlulwe izinto ezincane lalela izono ezincane zivalela wena Nkosi sesiyathandaza iposition yakho ikhangela ake thethe kancane sesiyathandaza awusindisa ukholwe kahle hle maybe usindisiwe kodwa ukholwa ngokuphelele ikhona intaka ethwala ukhozi kuthiwa yi-eagle inenkolo kakhulu landaka and into ekholelwayo ikholelwa kakhulu kwizenzo zayo landaka ayinanto kuthiwa inamandla ngaphezu kwayo ayikhathaleli inyoka even inyoka kusithiwa ine-poison and 5 minutes ikubulala uba amatholayo selambile sithetha ngokhona uma amatholayo selambile igxidi ngaphezulu one inamehlo ubona and xa ibona phezulu iyabona phansi kwamanzi maybe uthi bukhona because le nkolo yakho ihalf akwazi ubona ukuthi xa operator until igcwale sithetha ngezinto because iBhayibheli lithi singezisandele esemhlabeni ngoba nozazi zasemazulwini uma i-eagle isehla inandaba ukuthi inyoka epoisonous kangakanani as long amathole ekhalile ifika imenje ijikeleze kancinci yawugqiba uyijikeleza ixhume phezu kwayo and xa ixhuma phezu kwayo ibamba isuse kwiposition yayo yamandla yawugqiba izise kwelayo ilizwe lamandla and uke ibamba itsala noyibambe ngomsilo yayithi ikhupha nje yawugqiba ingayibheki ibhinyolo ziyayazi ukuthi indaba yayo iphelele pha inenkolo yayo yawugqiba izawuhamba ise kule ndawo kwele mimoya ifike phayana igqibe yawugqiba yondla abantwana bayo ifana noba ngaba ukuthi igulile xa igula yona iyazazi uba mayithini hallelujah ayithi xa igula ingazazi uba mayithini because izazi iposition ekuyo xa igula izawukufa iqala izifukame yawugqiba ukuzifukama iyazi ukuthi apha kuyo kufuneka kuphume ioil emzimbeni wayo ioil yokufa ithi mayiphuma la oil yokufa ihambe ikhangele icala elizumoya because intaka ehamba ngaphezulu kwazo zonke intaka iking yentaka zonke leyana yikho intaka ehamba kwi-high level njengalantaka ikhangela indawo icala elizima umoya liqala iya kwicala eliza umoya iyolahla ukufa kwayo ayizi ngomfa xa yolahla ukufa iface umoya xa yolahla ukufa kwayo it might bheke phezulu ixa ibhabha iface owona moya wakhe wa strong yawugqiba ivula impiko zayo uyibethe for hours ngela xesha la moya ukhupha ukufa emzimbeni wayo uxa igqiba kwenzeka lonto la ibuyele kwiposition yayo khupha intsiba zayo zokufa lalela
inkolo bangcwele yinto elandelelwayo. Ukuba ngaba enkolweni akunakuyilandela inkolo yakho iyawuma ndawuninye inkolo yakho, and inkolo yakho ayinawahlupha amadimoni noSathane uqobo. But inkolo yakho xa izawuhlupha uSathane, one kuqala ukuthi uzazi wawugqiba ube newari ngenkolo yakho, because izinto ziyenzeka uSathane uvulela amadimoni emhlabeni. Uba ngaba ubunamehlo bona uphume ngaphandle, ubungeke uphume kulomnyango, because onke ama-storerooms we-demons avulelwe. Inkinga kukuthi asiboni ngamehlo kamoya. Khangelisa amehlo kamoya, ndinika amehlo, ndinika amehlo ngikhangele, ndinika amehlo ngikhangele. Uma sawunikwa amehlo uzawuzazi ukuthi njengoba ndiphile ndikwi-risk kakhulu. Mamela, ukuba ngaba uThixo empilweni yakho uyashota, yazi loo nto leyo uyashota. Suhamba noThixo oshotayo, because ukubulaleka kwakho kulilise. Naxa uzawufika ekuveni kwakho uzawufika ungayi apho kiwa khona. Subulaleka suzenza obani nobani. Maybe abanye bayazazi ukuthi bathembele ngantoni na. Maybe abanye xa bebuyela kuThixo subungekho, uciba baphila njengawe njengayizolo. Kanti ubana akasenguye lo bomazizolo. Ababuza intombi omSamariya xa ingena esixekweni, xa ingena esixekweni bazi isifebe nevule elithile laziwayo. Kodwa xa ingena esixekweni kanti kungena umuntu omtsha, uhlangene nendoda, hayi namadoda. Kodwa ikhona indoda endihlangene nayo ayifani namadoda ebendikade ndihlangana nawo, because amadoda ebehlangana nayo bengingcolisa. Kodwa kusuke kwafika indoda eyodwa ade xa ihlangana nayo kanti izomhlambulula. Jesu waseNazaretha. Kanti uzohlanjulula. Ungasindisela uba waziwe ilokishi ubusini ayinamsebenzi loo nto, futhi ayinakunika bomi loo nto. Kodwa inye into ezakunika izulu ukuthi uThixo uyakholiseka kuwe. Ingabe izenzo zakho phambi koThixo zinjani na? Umuntu ozixabisileyo ukhangela umenzi wakhe. Umuntu ozixabisileyo ukhangela umenzi wakhe. Inkinga yakho ukuthi kuyo yonke le nto uyenzayo uyabulaleka, kushota uThixo ebomini bakhe akekho. Awukwazi nothakatha, awunayo nempundulo le, nohilana lo akekho kuwe. Awunayo nenyoka nethile mhlawumbe ibizakwazi uorganize izinto zonke into awunazo. Uludwayo, uyashota kakhulu, because abanye bathemba into abanazo. Lalela, uthi xa thetha uDavid sesiyathandaza efeyisa uGoliath, uthetha ngezinto abaqhayisa ngazo, kodwa yena uvela ngento aqhayisa ngayo. Uthi mina masengiqhayisa angiqhayisanga ngeqele nangentshuntshe, kodwa ngiqhayise ngayo umkhosi wamazulu, uJehova wemikhosi, indoda ezindlu zika-Israyeli uqhayise ngayo. Uqhayisa ngabani? Sesiyathandaza. Ubani lo uqhayisa ngani? Uqhayisa ngabani? Ubani ngakutshonela ilanga ubhekaphi? Ingabe inkolo yakhe iphelele na? Awusibuze lo mbuzo, siyathandaza. Uyazazi awuphelelanga nendawo ohlala kuzo, uyazazi indawo ezinjani, uyabazi nabangane bakho nohlobo olunjani labangane. But ufuna ukwazi nje, siyathandaza, yiphi le ndawo uqhayisa ngayo, oyame ngantoni. Kukhona umuntu okoyanywa ngayo, ndoda enkulu ogama linguJesu, nyanga enkulu yasemazulwini. Mabantu bengeke boyama ngelilitye. Haleluya. Uba abantu abangeke boyama ngelilitye, lilitye ekoyanywa ngalo, lilitye leminyaka elalikhona, lilitye laphuma emaphakathini. Alibonke igama lenkosi. Lilitye livula indlela apho ingekho khona, lilitye lidala into ezingekho zibe khona. Mighty Jesus. Lilitye libonwe lathi libonwa labonwa nazinyamakazi ezithile ezincane. Lilitye labonwa zimbila zakumazikhetha zaqonda ukuthi kwinto zonke bekufanele baziyakhetha
zona zodwa zaxa zizikhangela zathi thina sinako ukomelela kodwa zawukhetha indawo yomeleleyo. Zazibona bazomelelanga kodwa zakhangela indawo yomeleleyo. Zabona bakulungile uma sikhetha indawo yomeleleyo ngoba ukukhetha indawo yomeleleyo ukhetha into yazi ukuthi amaqhwane zagqithi akazolunga baya. Khangela indawo yokwakhela, zakhangela indawo yokwakhela, zabona ukuthi kwindawo zonke bekade kusakhelwa ngazo zathi zikhangela zabona ukuthi kunedwala elithi uba kusakhelwa kulo zonke izinto ezikaze zifike amaqhwa, zonke izinto zomhlaba uma zifika kweli dwala, lidwala lamandla, lidwala elimelene nakho konke, zakhetha ukuthi thina siyokwakhela emadwaleni, sokwakhela emadwaleni, sokwakhela emadwaleni, zawakhetha amadwala kanti sikhetha ubomaso. Andazi ukuthi ukhethe ndawoni noma khona endlini yenkosi kungenzeka ukuthi usequlele elitshayo but namhlanje zothetha ngequle elingatshiyo, zothetha ngequle elingabona. Umzuzu nje wodwa kungenzeka ukuthi usequleni lamasamara kodwa ngifuna umuntu ofuna iqule likuJesu.
awubheke enhliziyweni yakho uyakholiseka uThixo nguwe izenzo zakho zinoThixo na izenzo zakho ingaba phambi koThixo zilungile na awukhangela inhliziyo yakho ngendlela right Sabathi bangcwele lifikelele esiphelweni salo ngekudala 2 verses semvana uva ngeziprofeto esezenzekile singayiqondi siyathandaza lela xesha lokuba uThixo uthulule umoya wakhe kwinyama yonke lela xesha lokuba umoya kaThixo uthulule uthe uThixo xa ethulula umoya wakhe kwinyama yonke noSathane emandleni okunyama wathulula umoya wakhe kwinyama yonke ehlabathini ukuze abantu xa beprofeta abaprofete ngenyoka abasemandleni obunyama benza izinto imiqondiso emikhulu ngerhamncwa badlalela into kaThixo beyiqalile kuzogqibela yona zizawuphelelwa inyoka zabantu abaprofeta ngaso kuzawuphelelwa zonke izinto ezingenaThixo kodwa kuzawunyalasa umdala wentsuku kuzawuhamba wayekhona emaphakatheni kuzawuhamba uThixo wesizwe sika-Israyeli kuzawuhamba indoda ephilileyo ngexesha uThixo uthulule umoya wakhe kwinyama yonke wathi xa thetha onyana nentombi zini bawuprofeta babona imibono athi amadoda amakhulu aphupha amaphupha lilo lelo xesha lilo leli xesha elivangeli livangeli lakudala livangeli lashunyayelwa ngabadala bangasekho lilo leli ayililo elenyoka ayililo elemigubo kodwa lilo leli lelokunyalaza komoya kaThixo lelokuqina kwamazulu lelokuthi abantu babehlabelele lelokuthi babenqula abantu kwinyuka umhlabelelo kuze kwehla amandla size sabeva abantu bathi we lift him higher higher when the praises flow out his glory comes strong usibona senqula sikhona endlini yenkosi sisesigongweni sabangcwele kusuke kunyuka amandla edumiso athi besenyuka ahlangabezane namandla asezulwini azokwenza ichaos we'll lift him higher Jesus when the praises fall
bazawusindiswa abantu xa bezawungena endlwini yenkosi uba ngabe badlala ukwazi uzilungisa kahle mabelani bangcwele siphansi kwelifu but udinga uyazi lo siphansi kwelifu kodwa udinga uyazi lo ilifu esiphansi kwalo udinga ukuyazi le one abantu abazaziyo baphansi kwelifu bamaphambi koThixo basihlambulule ivangeli lakudala yayilivangeli lozihlambulula kodwa bakhona kwexesha likhona basihlambulula when the praises go up, His glory comes down. His glory comes down. Ivangeli asedulu yayilivangeli enhlambululo kodwa ivangeli esekhona seyilivangeli lodela uThixo lalelani bangcwele uba ngabe umuntu akanasihlambululo phambi koThixo ngeke asabonisa lela kudala sasike sakhohleka kura ivangeli Elakuthala elasikhulula ezonweni elakuthala elasikhulula ezonweni ivangeli elakuthala elasikhulula ezonweni Sitting in
Siyathandaza. Siyathandaza. Abazalwane kabanikele into yokosula le. Bathe kuza kosula ngalasula ngayibhulu. Siyathandaza. Siyathandaza. Lelakudala abangcwele. Akunandaba ukuthi ihlakathi lixakekile izinto lesiguqulo. Asiliguqula izwi lenkosi. Kuba sisafuna ukuphula phila kuThixo sizawuphila ngendlela kaThixo. Mighty Jesus. Cela kwidwala elilodwa. Hayi mina bendikade ndihlele eqoleni. Elomayo. Manje selifuna iqola elingabona. Elingomiyo. Ngicela sinenye. Selifuna iqola. Ngicela usondele kumoya ofuna iqola. Benikade ngiseqoleni. Icinga uba nisendleleni right. Kuyabonakala. Uma lithethwa izwi lenkosi. Kuyabonakala ukuthi anilindanga endaweni right. Ngicela ulinde endaweni right. Ngicela uzekume egameni lenkosi. Sila
Isekhona emhlabeni ingekafiki imihla endothi ngayo ayindiyolele xolela isireqo sami moyo ingcwele izophakamisa izandla kuwe emva kwemini egameni likaJesu. Ndiyathanda ukuzidela Nkosi ngenxa yomusa wakho egameni likaJesu. Phakama ke Nkosi ngamandla akho egameni likaYesu. Qobo lwami lonke ngilinikela kuwe. Vuselela isazela enhliziyweni yami esiphilileyo sokwenza okulungileyo egameni likaYesu.